Ole hei tun laia thil lar tak pakhat opposition leader central lama u Rahul Gandhi an isua lem isua thalak parliament a aken chungchang te tin an nu fa thalak na an vote thlak an kut zungchang khami ne an selfie na kan isua thalak an room an tar ani ti te a viral na sakop maya hei mi chungchang hi enge thil thleng dik tak Christiana aloin let regem ni ti te kha a viral na sa a rang rang ate chu chu kanen ho do na ni जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद na ba soi to yang reng si ve male kha kha a soi ni ya wiswa thala ka mu te ra ti suwa ri suwa zirtir ani chuan do theina te men zirtir ai biang le lama beng tu chu le lam po doro ate ka hria thiam chin ni chu a soi tam vak lo bo ka hria thiam zong ka soi ni iswa zirtir a that thu mo a kha aron soi ri ti chuan iswa chau a soi nge eng ti nge ti kha kan en le don ati ra tang. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। साधन इस हाउस में दिखाना मना है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence.
It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearless. Dayan tu soidona ti chuan Lord Shiva thlaka rom phor chuak masabera hi Hindu te pathian pakhat an pathian ro pui ber kha ni mo ang thewang Shiva ti chuan ani hianin aron soifia tum chu he angonga rule hi dikna thu dik tun din du na ti khan thilfia na that akaron pe in she thiam tho ka ringa tin anunga symbol pakhat atinge man ruwa khi in honga vai fe ne chu hei tharum tho na lan tir na ni lo non violence tharum tho lo na zo ka ni chu wanga anunga da ni khateng khan tin akut pha heti aron da chuak hi Congress symbol ate po mi atia thudik tundin du na mo heti lan tir na ma chon eng zong khan soifia ni hanim shilfia tin Purasnath Singh ate pon kap zewa Hinduism atang bularon chana azirtir tin asoi pakhat poi model chu opposition nakka hi kalom keni chuan dikna tungding turin kan be do na tite asoi de uduani asoi che umai madangai thale photya. All of us, when we fought the British, and they were put forth by Mahatma Gandhi, the Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Hanji. That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, Tahian aron soi chuak ta chiani kha pumodi kap zewa ani hi mishing pa ngai pho ni lo tiang zong in mo mishing pa ngai te chu kan pianga an thi tura he ting kan pumodi chu pathian po direct ka be pop thei ani ting han aron kap chawa chuan ani chuan Mahatma Gandhi thi to tia ani hian Mahatma Gandhi chu la thi lei nem filmin aron tin aron ti nun thar le ni tin pumodi khan khoya mo soi niang ba khoya mo ni soina ne ni ngai ka ring chuan ani chuan Mahatma Gandhi chu ala nung renge ti na soya ti chuan he hoisen na hi tuna athil soi ho kha dikna te le khati sang sang hoisen na ho hi
thu soi kan kat treu ne angkha he sa ko pakhat chau hian a soilo sa ko sang sangin a soya ti daron soi chok ta chi ni Here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा सब हूं मैं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा। आप एड्रेस करें, जनता अब ने सबको कांग्रेस चुनकर पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य ये प्लीज मान्य चाहते हैं कि सदस्य, सिर्फ ये दिखा प्लीज पाएं। मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस 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 धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो, प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी प्लीज के माननीय चित्र में भी सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूं सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। te khan sa ko sang sang aron sui Islam Muslim ho kan ti te aron sui chuaka huaisen na darau mat huaisen na chungchang inzirtir na te tin sa kho inzirtir na thil tha sang sang te tin sik sa kho chungchang aron sui boka guru nanaka thalak aron tar langa akut da da dena a entir te dikhan aron sui chuaka huaisen na Hadiang zirtir tu ani ziate aron talanga ting Christian na aron soi chuak boka tam taka ju hindi na soi tua donga riat hi bahar tua biang le lama beng tu po le lam po doro tiang khan ron soi chuak ani na hela thu soi hi angai inom lom angreng khop moya donga riat hi ma cha kom khop moya amaro chu tu na kan social media sang sanga viral Christian iswa thalak akenga Christian
tiang zong khan tam takin Christian a in pe nenga Christian tran zong in thu sui nenga ti te a viral at mundang aponi thawa hi hindu ho chuan an hel le view in ren ama amaro chu hi ati diknan anon tar chuaka tin a thui pon en turam shimshima Christian emo tran big nang sa khomal tran big nang chu an du lo burania an ni hian san chu congress ina tuna opposition party hoina India INDIA hoina andin puiber chu sa ko in tluklana constitution von him thuti man lak ni pon constitution keng chungin thuti man lak kha kan thewanga hi an lat lo thlin pui khopin karinga amaro chu ti hian ka ngai to ma me thina hi sa kho in tluklan na sa kho inang pa ta en na hi chu mizo Christian rama kenia po hian kan ti lei thei me lo chu ni Christian sa ka kan campaign dan chung changa po kan sa khuwa le kan nama him thei nan ti hi kan tong trai na le kan campaign dan kalphung te po ani thin kha mani sa kho vun him le hung bi khi chu kan du dan ani ya BJP te pon heti hen ron ti amaro chu asa kho in tluklan na hi chu India rama kan oma kan ti mak mo le kan constitution in ziak chiang takani wangin ei chu kan zalen ve na ni amaro chu kan rin na theu atang hi chuan ma sa kho zong zong in tluklan hi chu thil asa kho khatinga voti tak zet tan chuan thil har tak chu ani doni na hriat ani अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that. Itong pakhat zoka hi Rahul Gandhi hian aruma iswa thalak atara Hindu pathiante thalak heruma hian awmlo tin Twitter aron dara hi antan chuna poi thei ria chanju Hindu an nian mani hi sa kho phat san tu nam phat san tu pu hola kha kan rechuakin kareng coconut so ke chal noi sen ti mai po kan thin rim puyem kha Hindu te ti thin rim vai chuan mi tam berani India raman tam tu ruzia kan hri Hindu sa khozui tu chuan ti lom lo chi mi lo ni ti lung nur chi ni chuang mi lo ni sa kho in tluklana ti chung si khan tam ber chu ti lom lo chi ni chuang lo chuan hi asoi fiana te von ron tar lang ngala ki an hnunga thalak khi ni a hetia nen mai poken abeng dinglam sir zona mi kheria iswa thalak hemi Catholic biakin velan tarshin kha angkhop moya tin lekha akeng banner akeng ti amu thei boka hi painting hi he thalak tuna kan mu me khinia Madonna Oriflama ti ani a thalak an shilfiana chuan meiche pakhatin a symbol of peace peace sign kha akenga hi lemziak lar tak Russian painter Nicholas Roerich Asia ania amaro chu he thalaki Madonna Oriflama ti hi omzia taka chung Christian tena an le dan chuan Mary Lim ani antiani nula thiang lim Mary tina nia Madonna ti hi tin Oriflama ti hi Oriflame ti ne kan thu mun de orengania thu mun rengania banner emo symbol emo atianga entina engemo entina lan chu tir tu tina mai khani chu ti chu Christian tonga kan le len don chuan Marin peace mo in rem na symbol na keng ti te pon ale thei chu heng phone ise hei chu Google lama po en tur le chiar thei tur tam tak oma in lo va en vedonia na enga po chu lo de ta se Parliament House Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi hian iswa thalak chaw akeng lawa Christian rang te huai sen na le anzir ti na thalai rang te soi chuakin thu soi thatak entir thatak nei amang ti kha retaila afia viewin karing chon beng diwar mai mai Rahul Gandhi le pastor pakhat thuanin shilai ve her ngai that tenga tom nan Christ is Revelation of the Father. but he is not God. Or is he God? It's God. Jesus is also God. Son of God, and what is the God inside? Like water in three states: water in liquid form, and solid form, and gaseous form. The mystery of incarnation, he became
that is Son of God and also is a God. Another thing, Rahuji, No, so Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real He's God. a real God. Doesn't mean God reveals him as a man, human person, not like Sakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. That's our faith.